Pugu. Sampai dah leutik rantai gede edeg. Nah, bom atom. Kelawan. Bangsat dong umat kameran ayo. Woi, umat. Keluar dua. Bang. Kau. Geran ke diantar ke sini ya. Ini nungguan di dia. Mulai lambat. Aing mah motor pakai acara back bensin segala. Aing mah mending bagus main motor. Aing semuanya nyokal duit, nih lumayan. Wih anjing aja lemak. Saya tanya. Bangsat berlidinya. Woi, enak. Wah nih daren dia. Bak bensin bunga. Bak bensin di dia. Atau kumaha kahayang nama diharap imah tadi ada pedagang bensin. Balik aja balik. Pukur nungan babaturan ya. Nganteran bensin cenah ngomong nama. Iya yang main lagi kuare balik dia. Iya. Itu nyawa yang preman dia. Nu kuat di bumi ieu. Balik. Aing lagi sih ya. Kan lagi ke rumah babaturan. Balik. Mungkin salah jalan yang dulu kan ditutup nama. Wah ini amat dia. Bangke lah dia. Nyawa yang preman dia. Preman bedul meureun. Tentang wilayah nak si eta kalau jakam. Pajar nang tuan nih nanya panggil dia mau dihajaran gitu si eta. Iya dia babaturan yang nganteran bensin karabat teuing. Tando. Goblok seta. Bak bensin di dinya. Batur ge di pom tadi hareup pom sana deket. Isi bensin. Astaga, sadeui eta. Nusep di dinya bangke doh. Sugan be menang loba ya Allah. Wadah mau nu gede. Woi. Nana, Keren dia. arek ngusep. Mana yang ngusep di dia? Kumaha hayang ngusep. Wah, kumaha dia. Karunya laukna nan dia usepan. Jeung mam urang Mamnan dia bisa kan dia tahu ge. nyatu kumaha. Yang mam lauk. Atuh, lauk. Karunya ada laukna, lauk eta ikan ya, hanya oma. Dia diusepan dia batur hayang hirup. Hayang ulin teh naon dia ngebak lauk. Ngeunah lauk mah. Tungguna keneh tempe boloon. Dia. Baju balik dia itu. Orang ngusep di dia balik. Burung. Dia. Macam-macam seta ngusep di dia. Wah, itu nyawa ya empang sah. Nan dia deui. Dogang. Ya. Sampai dah kunaan di bae. Sampai rusak kumaha makena gitu dah. Dasar yang buat duit. Aing hadan kumaha yeuh, bawa ke bengkel kudu mau duit, teu mau duit mau dihadean. Heunya. Tapi bagus keneh ya dihadean mah ye. Sampai dah. Kumanya? Mayan jeung adi aing ieu. Aing Yuk, naon deui ya. biasa sepeda dia aing rusak yo. Dibawa ke bengkel. Oh, aing teu boga duit, entah boga duit pengen dia ada ke bengkel. Dibawa bae ke bengkel, ieu kempes. Tah, nya. Ieu na rantai ieu, ieu gede amat ieu. Bugu. Sampai dah leutik rantai gede edeg. Mau geus mending dibawa bae ieu ka bengkel, nek ngarieu amat di dieu. Dan dia ngayarana ngalunjak. Aing preman ieu. bugu eta justru preman, lain malah kan nu laleumpang teh.
Mejah bawa baik ke bengkel, dia ada bengkel, di delan di dia mau melangsang geus. Oh aing, heuh nyanggeus burung pengen bawa ya. Bisa bawa-bawa. Jadi perasa ini bagus-bagus aja di delan yang parwek bang. Buka preman dia. Para alat tindak buruan aing. Tangan ku aing belum. Woi. Nanti. Iya ngacan runtah. Ya baralan iki belum ya. Ulah malam runtah di dia. Benarnya. Kaganggu aing nek ngelewat. Woi buruan kami yo. Aku nambah ngenaheun acan akan ngenaheun. tetap kaganggu hasepna kada banget aing kena hari deung yo. Datang sidang ya mata aing. Terus ulah. Ya ulah nek nang meuleman runtah di dia. Atuh mah sama. Maja ulah. Angarat meh cang teh geun. Masih. Cang di mana kaganggu kok. Maja geran. Ulah di beuleman. Moal. Itulah dia. Moal. Kos ke badan. Woi. Goblok sia eta. Ngeureuyan aing. Parah tadi premannya. Aneh aing mah preman kitu-kitu teuing. Dia sering kemarin. Ah nek nguseup kita balik diusir. Aing nama lauk kita akan tempe. Kan goblok dia jelema nya. Mulus dia mah barang aing bek bensin. Teu lebek bensin di dinya. Mutem aing nyaon bek bensin nira parahnya. Nih, gitu ting. Woi, mending kieu ke mah. Kan eta preman eta nya. Nan lewat ka dieu bae, di dieu bae ngajagana. Mun panggil urang gebugan mending ge. Ai woi, sini doang polonjot teh hajaran urang. Heuh, siap. Aing Hajaran urang. Woi. Ngomongin aing deh ya. Pede amat aja tuh. Pede amat. Dari ya Ngobrol bae mah ngobrol bae mah biasa. hiji 2 3 4 dia. Teu wani darep dibore dia tah wani mah. Anak. Jadi aing bisa dingin gua. Uloy. Guys, betul neng. Si bal aing ngajar aing. aing. Goblok. Aing cinta banget tadi balukan.